ngizila abantu bibuza wona abafana bakajoni ingabe bona bayenza ngani bona bayenza ngani alo Mbongo alo salia zigzag manyongovi iya watokoza ukuthi isali yabo khona abantayidlozo bakulalele uzuthi ithini silike liqonda phansi kwakho ngemoneza zokuberevetsa namhlanje sikhona khona abantu bakithi sithi ngihamba la zigzag manyongovi ngikilalela uzuthi ithini yes zigzag yes ya mone zwana mikimba kuwe banothi sibazwana abantu zigzag manyongovi ngonyana la kamona la singazigwembeli nakhulu swanja abazali kwamakhudo kwamela bona nje kwamina sana la kamabuwe lokholo nkulu negumbo lechipatala kamazari nothi tsamba bhasi ya kwakhukubala zose kumasunda do uthini Mbongo ngidalo zokubhimba zokumanya zokugijima zokungama zibasirasa zokuba lakisa bumankalanyana so lakisa bufudu nyanso lakisa Mbongo inyana engi manemeswa iye bathi sihamba naye kwampana abantu bakithi unyanga sihamba naye lapha ukuthi mdawini Izingonyama abantu bakithi lapha ku YouTube ulalele uzuthi uthini azokuqofela lapha uzikuzeke ukuthi zihamba nje kwampana unyanga phela uzibona uchicha kwakwenza zokungama zobasirasa ezokuba lathi la kudathi nyanso thina basizeke ya badala lapha sithunywe ngumdawini Izingonyama kuthiwa vakashelani lapha YouTube channel kaMdawini Izingonyama official channel mawufika lapha uyaviewer, you can like, you can subscribe, you ring a bell and then you can leave your comment. Mawuqeda lapho uthi share ukuze itholakale kubo bonke phela asingeneni sonke ku YouTube Ezokutabhayila kwaponeza zokuchintsha zokungama kwastress abantwana umfana sababika ukuthi ngodo umuntu kana nje uma khona umuntu nzima utanzezi unjanje qeza wona bazothi gu yiyake la ulalele ukuze uthi thini silikete kurabo yes Ezokutabhayila ukunyayila usemthethweni ezokuchintsha lapha number 1